Kanyang laki din! Nasihat matimay ka. Dulpo kagwapwa na customer mi dito yung par. Siga agad di mo? Pudno. Sika, di kagwapwa na customer mi dito yung hangout bar. By Donabel. San aya? Gatala Nagyaman nga ron ng basta. Anya nga ron drink mo Katay sigod May sa atubay to. Kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. Okay. Mamit lang Pa-serve ko di order mo Ading balasang, mabaling galing umasidag ka dito? Anya ka dito masapon mo, Manong. Damagag lang ko, Mano. How much are you? Anyat ko na? Kuna, how much are you? Anya? Amang sobra pa ikan katis 1,000. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, May sala ang abot iti naibos mo, ngam nabartekan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya? Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar, kat for sale, nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo, takuray agawid kan. Salbag ka! Makaliplipakak man iti dayja a customer. Kunamlan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Prespresyon nakmeten kawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madayja customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka ni Georgia. Anya? Iso nga do tinagwork dito gumurgura kinkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot nga. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan nga trabaho tayo dito kat ag-serve. Making nastorya ka dagiti customer. Yung dalita for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyang. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawid anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumungbat. Padalang talapanak. At niya laki din na ya. Ay nadulpo. Nagbabalang nga rodon ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umininom ijibar. Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa ilang. Gumadda ka man ang asumanaw. At niya laki din. Kasano asa anak asumanao? Katunggal mapan kay jay ili. Kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawid ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medjay hangout ti dirabe, paray? Ayon, paray. Ay na, makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag nagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day balasang. Na yan. Nyalaki din, paray. Uwan man, paray. Ganamong gade. Imbagakan ko na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto ngamin na talaga ni Isabel, paray. Kadyang matam mo.
No kasanok nga iba kakenkuha na ti panagayat ko. Iso shortcut na. Isunto mo lang ti turong na. Sana ya? Jakman na mo nga pare. Likam na kita nga aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mo. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Damag ko, amapan kanu aglako da Rudy itinatangday jay ili. Apay, saan ka amapan? Kanyahin ko mataramidag ijay, kat mapandalat tadi, tanatang dangarod tilako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga menti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako, mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, tikunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsong bat? Ala, mapanak tumot di Jayle. Kamusan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababamot ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. Umay kami, taglako kami, mamay ti patatas nita paglaklakwan iti natay. Nasayaat nga rin no kasta. Kat, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday? Di nga ibang kinti mata na, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ni Dolpo, ti bagpagam, aday? Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to bali na. Ti panagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan, ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Dayja kadwami, ading. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan man? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo iyaili di kalman, paray? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, paray. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, paray. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayad iti patatas mo, ha? Kit, mapankunto singirin na, kalpasan ti duwangal daw, paray. Una, agpainom kantuman, paray. Tumapok ang ti isbaw. Iti kinabayag na ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Aywan nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Preswam magkano nga may. Awan na dyan, pare. Anya laki din ay. Nay, nakapulas ka mat Dulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan Jayle. Ha? Anyat mapan mo alaan ijay? Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrubrubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basa pulmaw, aday. Kwa mana, imbon na nga mineruday. Diyan naglako iti patatas na idinaminsan. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay, wain, ada, apay ka day.
Imbaw na ngamin nga umay ko kanu singiran. Kasta ka de. Mabit lang, ha? Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Siga agad di man. Kas ka lang makigigtot ang nakakita ka niya. Di ka di akong ungat. Nang runa ita. Kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo. Nagpusko lang niya. Adok kwartak sabay. Anya? Maan ano ngay no adot kwartam? Apay? Umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manopresyo. Bayadak itamit lang. Anya? Ibagam no 5,000, 10,000. I can afford it. Salpag tawanan ba in? For your information, dito'y hangout saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatang! Pasensya ako man Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isar bandang mat itino mag. Agtambayak pala dito ayan nyo. Si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de. Ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo ka na nga umay mangala. Anya? Ni Dolpo? Wan, iso nga intad ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba Saan ko mga imbaon nga umay naalain? Anyaga po no bilang lahat. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo ngamin kan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangaw. Sigurado nga dayay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ka para. Ako yan. Inanong mo maglatan, dahi takabsat mo. Saan ko akabsat dahito yan ya? Apay nga, dinanong maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo ala di bayat tinatenggo, yayan ni Busdo na. Unay kamutin pare. Siguro, imay ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tanging bagam. Imay nga rod dito yung agpalpalastog. Nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y kawanan bain. Ay, nagawan abain mo. Kinapod no na, napan na siningir, ti bayat tinatenggo. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagat mo layda. Ay, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo. Si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. Ay, kwa, Kung namin lano, nagsao ka, kapay lang mamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo ako kwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan gayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? Pasensya kan, pare Rode. Anya pasensya ngay bagbagam. Ikaw rin, itrapahwak, tinagastos ko ako pare.
Nagawa na bain mo? Mapangag, singer-singer, iti kwarta ti sa balay. Tapno lang ang dati mapan mo, palpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare. Makapasakit kay tinakam, tapno mo. Day ko. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay, hangout, how much are you? Ngamsaan mo mo't aboko na kwarta, tinapan mo yun, salbag ka. Ay, saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. Noawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag, singir iti bayad tinatang, ti akin natang. Mawatam! Eh, Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. ala, wala, pare. Ikarik ko nakmanan. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Woy, iso ti aramin ni Dolpo, mapan ni hangout. Agasem man, ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramidan na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa mo iti saan na nasayaat. Ay, saan na pa yung bagbaga, iti bar, papanan na, nga daasawa na. Kanayon na kanong, baga abaraw. ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain, sipod pay. Anya ka naman na tabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayat ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day taulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang ijibar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam ijibar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo! Isalbag ka kiday! At anak mo babae! Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayab da? Maawatam! Uwan, bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Syakti mababa, hindi tikas na nga aramid mo. Di pa ilasi ka tibayadan da. Nyalakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.